ke December 12, 2024 longalo, Reda de Solo Riwa, DC Siangbu, Holo Iskulo Army Maligiam, Ordan Nam Lega, Silo Riwa Kabanko meeting ko ito, Dag Lega, Silo Hu Ngolu Riu Takam, Hulo Dula Kabangam ito, Inama Alumagin Keku, Inama Dem Kapal ila keba dem badu na dem headgam burano lukirito ka. Gama tolik tom lul kebang itu. Silo para tayo bara mal 2024 longalo. Ngolo Central Armed Police Force am solo deploy IAM langor kinmato. Kono soy tarik longa de lo. DG siang ke ordal loga DSP siang beala holong holum dalam na iskulam kaya nul asto ado delo ngolu kaboto de ngol to kana lega taram ma iskula pangson ma dem ina ma iskula abola ina ma iskula bekangge lukai Nolo sima, renovation ilang ka, maintenance ilang ka. Lihat mengolo to, siapa apa yang pinji dep nat be, kedua dem, mengolo self-help basis loga. 100, 200, 500, 1000 mi orang lain sila, sekolah mau renovation itu. Rasing ko jamu ko ngol kontai bito. Supang ngol tutali sa renovation imaya, la DSP ya DSP mengolu tahu sih. Lega dengar juga pada kau sokor satu. Delo, dem lu tu delo. Sal lega kalau tanam, ma iskul function tu di function ma deg lega ato. Delo ngolu ma longa del ke Central Armed Police Force am deploy am la lumur tu ngol gam de tomai. Kapai la sol dolu solo. Lega tomana la lega de Bulu paper ia dekai akan luka jaga tu motor tu. Aku sol kianyu sebul dem ilijum mang. Deg lega selongol meeting ko idung ko. Delaw rolo. Iskula ka alang kulu sol dolu sol angku nama. DSP bu disi siam puni kai. Ngol kom tadung bunyi lu dem. Talle nama. Disi siam luka delgam kadunya. Kadung luto. Kadung ludo delo gam me bitoka headgam me bitoka ludo delo headgam bengom headgam namaskar ludo den namaskar ngoluto luala school de teacher kadung na kamane ludo de ngoluto ma teacher akoni katuai ida school function mang teacher abun nam lubi lain nam ko la magadam supak kusing kusing lumai luto dek teole ngolutem to Ma desusap local teacher se deka ko posting do kom bagan no arilo jidjet en na kuai manadagang ko ma ila supa ga school di pangka inama ngolu dem upay maintain ko malo nama school dem nolu maintenance ilang kan du kai be wala ngolu to kayo ke school lunam ko sa mangol maintenance imay already ngol iters to bom supa school gam soli mangol maintenance ko imay dem kilial to Delawro lo belukay asa headgam nang nomor nolalang kam lukolo ma decision no nomor de motu laju maye belukay kala lukolo ma no to hold decision authority ngok simple gam rebom de no ingam bom nam niyam kaman na ma atika man na belukay inam delok teolo bulu DSP gagad OCPS boleng bu Nobeng de la bue. Ito de luka ngol bol inkonye. Ina masupak. Lido ngomga mam yannam manne ngaramang ko mori so khedgam. Lido lungam eneka manne buddhi kulula solo malingnam nega ngosilo. Suma riu school lo. Force mali ko lunam lega ngol helo meeting ko ilang ko la helo ka tari meeting ko ila ngolo diji siam
so mainyo dam bieku dalo kapag siya lingkoy na dal disi siya bekan action ko lai kom dem ko ngol hajir dung inama butu ngolum titening ko lukip nok galing am lai ko dekay kom dem wa te kama ay asa mo lega so yat ko bialla la inam dem ko mang ay sinemo na inko na nung ay sinemo na kamang kom akon kanan de ko ngok kanam ngok yo nam dag lega ngo holo place bipi jol kilia ludong ngok heritage anyog ye ngok karse anyog ye ngok adi ke yelo de anyog ye gudi si ta ka anyog ye chalo rumda wo yelo da lo ta ka anyog ye ina mengo dem solo army deploy ibom dola e par inam demol tomang tuteli tomang kaila toman ngol an kimada supag sang mahajong supak ko le duko le dune ndeko among kato sekana dam kes lo mat posilig lang gol bursa oruna so labu da asam labu da mijoram lo le supak ko among kaman de sepese duko dune dag lega tutele silok lega so lo kilia lo dum pres ping solo ngolu army de masol police force de ngol sol dum maye karon kaila dum maye ne ngolum yat along dak tawlo education na ne along lu dunam dem tomana mo ko dengo agome ngô ta linh tamu riu sok ga ma kon ne ina kon no ke 6 tarik December de log riu do lo disi siang ke SP migom melang OC migom DSP migom riu de lo ala head gam tomla del ngo kom witness yeto longa de lo ngo witness akone gam ina mengo lu dere sum gibola deram kayem la deram kaboto del iskulam kayem la iskulal giboto delo riu lo siang dem lega pors meligia emla tu agom kamang ina me mom normal mane tisar posting iskula pangson dun pangson man dekena agom ke mane head gam bu bulum lubito bulu ingkila tuteli mane ingko pors leligia emla agom tu del kama ina me de lamyo solo tindin lamyo solo WhatsApp lo viral kuna me helen kai disi siang ke engkua riu school lo riu dolo lo am pors am maligia ina me head gambura delo ke sponsor member kedinga anyong ko dem maintenance ibotoka emla del tanna me riu tolikto emla agoma ketaddo hekol del tolikto tuteli toling man aru del longa delo mane armed forces aya emla dem lega aya emla toling mang doing ei kamang man ina madam ako ngolu ese gambura ngolu kom gamada disi kom ngolum nasay lagi mang gommene kom aromang kom ngolum nasay lagi dolulok arop mang kom ngol dunganada dolulok ay namam de email ay maya emla ngolu disi ke keglo ngolu dududa ina ma dekana double dosti illegal agerem leko iku lagi mak tuteli dem ngo condemn dung ngol kom mardung mane gam de kom botte nam yeda dolulok gam de min suse piya takam legangam ken bom do la gomenam lubi kuan gamam ulta riu gam tolik tom la ri publica hallala silo ako 12 tarik solo riwa gondogol ilang ulum mane bonnam la nol kape pors dudo tolik kane emla hilongol kebalo strong mane riwa ngol majority ala ngolu potru kebaba to kebala ngolu he agomam pas toku kono ke 12 tarik 6 tarik deloge SP me maligla OC me maligla head gam me bu ala deram lu osila por sa malik do luto emnam de agom de mane menam ko emlangol silo public bane kom ken keku de lo ka aropak de agom de tu menam ko
ina male strong silong olu ma agom dem talang kula agom am ngolu edi lo ko mane ri gidalo force malik do lu nam dem ngol totally tomang tapi leri god force malik bom si anam incident tu kamang ri lo ri watu imom ai sidu dak dam de tu so ri do lu lok ke boje ko mote du force maye kompelo ispollo matoka ba any jaga kol matoka totally mane ri loge force malegi emnam agom de riwam boje ko illegal inkodong down dung del adu lo ko mane force maling nam army malegi emnam dem ngolu game kom toblam public bane to dem ngol direct mane against dung ai de ngok agom